afite ukuntu system yabo yubatse yo gufata abakinnyi akuye ku migabane itandukanye akabacisha muri aya mashampiyona twavuga kadakomeye cyane mu Bubiligi muri Nyon Saint-Gilloise uzamutse bagahita bamuzana muri Brighton akaza ku rwego rwa mbere rukomeye muri shampiyona ku isi. Abo bakinnyi bakina babizi ko nabo bari ku isoko bari kwigurisha, kubatoza biroroshe kuko bafite ubwo bushake bwo gushaka kubikora. Uyu Huzla bazanye no umutoza wari uzamuye mu cyiciro cya mbere ekipe yo mu Budage, wabaye mu Budage usanzwe azi gutoza, yagize ibibazo by'imvuna akiri muto yahagarika gukina umupira w'amaguru ajya mu byo gutoza. No umutoza navuga ko nawe system ya Brighton iritwara kuko bafite aba directeur technique babahanga bazi kumenya impano bagomba kuzana ndetse n'icyo igomba kubafasha. Ugiye kureba nk'uburyo bafite ba Simon Adingra, bafite baba Yakuba Mintu n'umunyagambia batsinze ibitego 2 nimugoroba, kongeraho abasore nka Kauro Mitoma, amakipe yo muri Arabie Saoudite yaramwifuje aranga kuko hari ibinda visa birenze ibyo kujya muri Arabie Saoudite. Wareba nk'uburyo bafite noneho icyo nakwita ngo ni nka experience na jeunesse, hari abakinnyi bagifite n'imbaraga zo gukora, akana abakinnyi bari experimente bamenyere champion y'Ubwongereza barangajwe na James Milner wavunitse, hari Dani Welbeck arahari, hari kapiteni wabo ukina muri uyu kapiteni wabo muri defense ni uyu ngo wakinanaga na Levi Colwill ndacyamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Adam Webster. Oya undi utakini yaravunitse. Bafite n'umukapiteni wabo nawe uzwi cyane unakina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ne ekipe navuga ko urwo rubyiruko ruhuye n'abasaza bamenyereye Premier League bakabaganiriza icyo gukinira Brighton, bisobanuye uko bazagera kuri spotlight y'amakipe akomeye, bakabaha ingero zifata nk'izo twavugaga ba Alex McAllister n'abandi batandukanye bagiye baza bavuye from nowhere bakazamuka bakagera ku rwego bakinira amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Navuga ko icyo kintu cyo kuba system yubatse isanzwe yari bifasha ikipe ya Brighton kuba umutoza wese waza ashobora kuba yaza akabikora kuko na mbere ya Deserbi hari Potter, kandi Potter still nawe yaratsindaga nawe waremye ba Ben White n'abandi batandukanye still aragenda. Deserbi baraza arabikora, meme haje n'uyu nguyu Huzla ni Lewis Dunk yabanye na Brighton kuva mu cyiciro cya 4 ubu ngubu bigeze mu cyiciro amaze imyaka irenga 10 ne ekipe ifite systeme yubakitse kandi ifite ukuntu hitamo abakinnyi baza muri ekipe kandi ntibirukanse ngivuge ngo ngwino delivering ko hari abandi bakinnyi avuga ko bimeze nk'ishuri, hari abamaze igihe, hari abandi baba bagitangira, ubona ko buri mukinnyi wese uje habwa umwanya wo kwigaragaza. Simon Adingra umwaka ushize no wakoreshejwe cyane. Uyu munyagambia Yakuba Minte ubona ko kwera ko afite imbaraga zo gukora pressing no kugaruka gudefanda, biramufasha kuba kuri ubu ngubu kuri system ya Huzla ari ugomba kubanza mu kibuga. Ariko Dani Welbeck atanga urugero kuri abo basore bandi ba Pedro n'abandi batandukanye ku buryo na equipe ifite system yubatse n'umutoza wese bazana yumva neza ibyo projet isobanuye yatanga umusaruro. Iyo ni Brighton yatsindaga Chelsea ibitego 3-0 mu zindi shampiyona. Match yarayibaye muri Espagne, Getafe yatsinze Girona 2-1 mu gihugu cy'Ubudage. Augsburg yanganyije na Leipzig ubusa ku busa. Kipe ya Bologna yatsinze Torino 3-2. Bologna ubona ko iragwikabyuka ifite n'umutoza umenyereye Vincenzo Italiano n'umwageje Fiorentina kuri finale ebyiri za Europa League itsindwa. Ne ekipe yagurisha abakinnyi benshi ariko still gifite ifite ubwo bushake bwo komeza gukora ngo ibaho hafi kuko nayo si bose bagiye, nibyo bazirikize baragiye n'abandi batandukanye na ba Carafiori, ariko ne ekipe still gikomeza kugerageza no kuri Torino navuga ko idakomeye cyane nubwo ariyo yabanje igitego ikanongera ikayobora umukino, ariko byarangiye Bologna ihagazeho nk'ikipe navuga ko ifite ikishaka imaze kuryoherwa no gukina amarushanwa ku mugabane w'Uburayi mu rugo rwose imeze neza cyane. Hanyuma Brest iri muri Champions League ariko n'ubundi yatsinzwe ejo bundi na Paris Saint-Germain, ariko n'ubundi na Auxerre yarayinaniye banganya ibitego 2-2 mu gihugu cy'Ubufaransa. Auxerre baganya, Auxerre yashije gukubaganya ariko n'ubundi Brest yavuye inyuma kuko bayibanje irishyura birangira banganyije 2-2. Na ekipe navuga ko iri kuri spotlight bitewe na Champions League nuko yitwaye kuko abantu benshi ntibatekerezaga ko izaba mu makipe 28, ariko ifitemo abakinnyi biganjemo abanyafrika benshi bagifite byinshi byo gukora no kugerageza kureba ko hari icyo batanga.
shampiyona y'Ubufaransa nabona ko buri munsi tubona ikipe ishobora kuza igatungurana kuko ni shampiyona yiganjemo abakinnyi b'abakiri bashya mu ma ekipe yabo sirtu bavuye ku migabane itandukanye bifuza kujya muri shampiyona zikomeye ku mugabane w'Iburayi. Niyo mpamvu ubona ko habamo gutungurana kwinshi kuko ni Ligue d'Etat. Hanyuma reka dukomeze uyu munsi. Shampiyona irakomeza mu gihugu cy'Ubwongereza, haraza kuba imikino itandukanye. Samir ntago twari turi kumwe ngo tuganire kuri Arsenal ifite match na Leicester City uyu munsi saa 8:30, ariko ni Arsenal yibasiwe cyane n'imvune, abakinnyi benshi ba Bukayo Saka, ba Kai Havertz, abakinnyi hafi ya bose b'inkingi za mwamba Arsenal yagenderagaho bagize ibibazo by'imvune. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus. So Arsenal uyu munsi iraza kwitwara gute malgré imvune zose? Za probable lineup ziranyereka ko Raheem Sterling ari buze ko kugirirwa ikiza. Alovia ziragomba kubanza mu kibuga ko bafite abataka batatu. Yego, bafite Dani Nwaneri, bafite Leandro Trossard na Gabriel na Raheem Sterling, n'abakinnyi batatu bafite bataka. Atabaye ibindi byo kubrikora nk'umutoza ariko ubundi nabo ngabo bakabanje mu kibuga kuko nibo bazima bahari. Kuri equipe ya Arsenal hari impamvu nyinshi umuntu zatuma agira n'ubwoba kuko umukino w'isa sita n'igice mu Bwongereza lunchtime game yakunze kugora no ma equipe akomeye. Wenda icyo navuga nka avantage ari kuri Arsenal nuko byibura izindi departement zirahari. Ugiye kureba bunyezamu arahari, defense yabo isanzwe irahari, na Mediane yabo irahari, ikibura ni kuri attack. Kuri equipe ya umupira w'amaguru mu Bwongereza shampiyona ikinwa mu bice bibiri. Hari igice kiri physique kiva ku munsi wa mbere wa shampiyona kugeza ku munsi wa 20. Icyo gice kigizwe no gukoresha imbaraga ku bakinnyi babaje mu ma equipe ndetse n'abandi batabonye umwanya uhagije wo gukina muri sezo yabanje bakwera ibibazo bitandukanye bavuga ati none reka dukoresha imbaraga turebe ko twabona umwanya ubanzamo mu kibuga. Sanga ikipe niba ifite abakinnyi iri gushyiramo imbaraga ni je physique no gukina umukino bagatsinda cyangwa bagatsindwa bakagenda biba bicyoroshye. Umukino umunsi wa 21 kugera kwa 38 nije iri psychologique cyangwa se psychological battle, niko n'urugamba rwo mu mutwe. Buri kipe yose yamaze kwidistinga. Arsenal ndashaka igikombe cya champion, sinze Leicester, Liverpool ikazakina ejo na hanyuma cyana Wolves izakina na Wolves. Bimeze bite? Wenda Wolves ntiyakikamata cyangwa se reka ntegereze ntera igiceri ndebe, ugasanga na Leicester kubarati dutukuye nota kora Arsenal koza izindi kipe za Ipswich na zande turi kumwe mu murongo utukura nazo zizajya hanaha. Bimeze bite? Ugasanga ntabwo ari umukino w'iminota 90 gusa, ahubwo buri gitego kirabara kuri table, buri nota rirabara rifite icyo risobanuye. Niyo mpamvu bavuga ngo igice cya nyuma cya shampiyona bakita psychological battle, ni urugamba rwo mu mutwe cyane kuruta ibindi byose. Niyo mpamvu usanga harimo gutungurana. Twibuka Sunderland ihagarika Jose Mourinho mu myaka yo hambere, kandi Jose Mourinho afite ikipe ya Chelsea ikomeye. Twibuka amakipe akomeye yendaga kumanuka akaba yakora resultat abantu badatekereza kuri equipe adverse. Ne equipe ni shampiyona bavuga ko igeze noneho hahandi ho kuvuga ngo gutekereza. Niyo mpamvu mvuga ngo uno mukino kuri Arsenal iramutse itawutsinze byatwereka noneho icyo bari gutekereza mu mutwe wabo, kuko umukino utsindwa n'impamvu, urugamba rwose rutsindwa n'impamvu rwana. Kuri Arsenal ifite Mediane, ifite defense yayo, ifite umunyezamu wayo, ikabibura abataka gusa. Ariko nanone ugiye kureba nibyo batatu bamaze kwitsinda ibitego byinshi, kuko Arsenal imaze gutsinda ibitego 49 muri shampiyona no mwaka. Kai ni umaze gutsinda byinshi, na Bukayo Saka ukurikira, na Memu na Gabriel Jesus, Martinelli bose ntibahari mu bakinnyi bari buze gukina no mukino. Ariko mu bakurikira Leandro Trossard, ba Gabriel Magalhaes barahari. Hari ibitego byinshi Arsenal byagiye bidesida imikino byatsinzwe ku ma corner, ku ma set pieces, cyangwa se ibitego ugasanga Karafiori from nowhere babonye ikarita y'umutuku ateye umupira igitego kigiyemo, cyangwa se kuri Man City tukabona ateye umupira abantu batatekerezaga igitego kigiyemo. Arsenal iramutse ibashije gukwipinga possession, kuko akenshi na kenshi kugumana umupira bikorwa n'abadefenseri n'umunyezamu n'abakinnyi bo hagati, kuko ni nabo bashinzwe kubaka umukino, bakageza imipira kuri abakinnyi batatu harimo Dani Nwaneri, barimo Raheem Sterling ndetse na Leandro Trossard. Gutsinda Leicester byashoboka, ariko nanone Leicester City ibyo bibaza Arsenal ifite irabizi, kandi Leicester City ntifite igitutu nk'icyo Arsenal ifite, kuko birabizi neza ko Arsenal ifite igitutu kivuga ngo
Liverpool nibyo yaratakaje hagati mu cyumweru, amanota yagakwiriye kuba 9 aguma ari 7. Ese wasubiza tukurebe ko uri ikipe byibura yashyira igitutu kuri Liverpool dutangire tukwizere? Icyo ngicyo Rudi Van Nistelrooy nk'umutoza wabayeho umukinnyi ukomeye aracyandastandinga kandi afite abakinnyi bamufasha kuko afite experience zitandukanye. Afite Jordan Ayew akinye champion y'Ubwongereza imyaka irenga 8. Afitemo aba basore batandukanye ba Jamie Vardy banatwayeho champion y'Ubwongereza. Afite aba ba Patson Daka, umwe mu basore bazi gukora pressing n'ubwende ibitego atari byinshi atsinda, ariko n'umwe mu basore b'aba Athletic ku buryo bari Athletic ku buryo akora pressing akirukanga iminota 90. Kuri equipe rero ya Leicester City ifitemo amazina n'aba bandindi n'abandi barambye muri Leicester. Yego barahari. Equipe ya Leicester mu gihe kandi no mukino ubanza yarabagoye, murawibuka bikina n'umunyezamu Hermansen akuramo imipira myinshi kuri Arsenal kaza kugisinda ku munota wa nyuma binjiye Mayetani Nwaneri n'ibiki. Ikipe ya Leicester City mu gihe Arsenal yayiha icyatuma igira icyizere cyo kuba yatsinda umukino, Arsenal byayigora kuko ntifite uburenganzira ku gitego 100% kuko uwabibatsindiraga ntahari. Ntabwo ifite droit au but nkuko Marseille ariyo slogan yabo. Icyo ndimo ndabona ni probable lineup ntabwo irabayo. Baravuga ko ashobora kubanzamo n'ubundi David Raya umuzamu. Nituva hano lineup yasohotse. Iraba yasohotse. David Raya, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Julian Timber ndetse na Miles Lewis Kelly, Declan Rice, Thomas Partey, Martin Odegaard, Raheem Sterling, Leandro Trossard ndetse na Ethan Nwaneri. Rigani hari mpinduka zaza kutandukana n'izindi. Probably ni yongeye kuko nibo bahari muri rusange, ibindi Samir urebye kabisa abinyuzemo neza kabisa cyane. Hanyuma reka mbanze numike ngaruke none tugana ku yindi mikino nayo ihari uyu munsi. Hanyuma Fulham irakina Nottingham Forest, ariko umukino tugomba kuganira Regan ndetse na Samir n'umukino ugomba guhuza ikipe ya Man City n'ikipe ya Newcastle United. Ni match ikomeye kubera ko